Nigo umusacha yo mwasirieta Daniel Nyanusi Orero ase litkolia lero anyarombaskano omububu para ase para ya Keumbu Nyabisabo Kyamukama na nigo tokumanyarwoti riga abantu bamindu muteme ko bakeafu asengenje pare yabere wita abantu baito anene go chakera enjere go sonye mware bago Nyabisabo igere prac sport na bera nyare kanenga oyo minto yo tuo mumuntu nawe atamagosta watamagosa lakini abangu na ko kanesa abantu baminta sa muntu korera magosa separa ntoko babangu asuku muita nabo igo nabunga ngaro kwanya goteya abana baminto bari ba boda boda bane konyorana bakane bakakoyigo bamutigo bamoyo nyasaba seni nanda ba ikingu gotambe eno yamoba barikorera sengenja tumirwe nabango mwana mwabo nabo igo tinkwe bagwaire ringambe mo yo minto pita mabeya nabo igo no minto Ken Maburi bari batangana ko ikasa sayo na ukane abantu baminto mbaito muntu yutu moyonde nande toko saba ko chakera abo mu chumbe mundanga ne paying center bakange digena tonyo arechi pamp chibe kororo ekare pare itra banta bange nyo 2018 yetawa kabande sai gange babir naende nanda abantu ba kwera iga yabire practice riye tanke ne bingwani ngurukwa yondo munyero ko ko sase dimishinera aiga ibatole asaguru kuno umusaza gusumunda ase accident yabera umwana ndatu umune bigibigi uri kuruguru Nyabisabo kugenda Keumbu nero riye yago Keumbu kugenda Nyabisabo bono asaya iga abirona ne prac sport iga sengejo ngabonto bakwererega abole yolerno yokano kwererensa bono timanyetinga ikiyego geregwerende abantu bakweransa engeje lakini ngorengere na sengeje pare tabwati pambu ku Keumbu pake gaswanya maji igonje nazo kusabanga nyondi serikali yanja etobekere jipambu ibere aiga sengita kyumwezi miwa munda na ndebe kiriyo kendenga yendenga aiga somo ngwano yo kurukisimyo ndakitasimyo pare yendebe kiroro asengejo ngaga aiga ekero kurumate tulikoragalie kuruguru nekero kuruguru tulikoragalie kurumate bono bari kutobekera nawe yari kunyarikana egari kare yaikire yaro ekuruguru masaraguruga yakanya egerege kutiri mujiga yatungane kanyete nejipangu njiroro bono ekina kinaja kusabya serikali atokonya eligererie kwera bana bayibuna bono seito ngumbu oyo noyo kane mwana onde nakwireta ngakuru kumanandi mwana onde kurukesera nakwireta no mwana we coordinator kwerera na endo mungwana onde nakwireta nsa kuru igari mahati so nakinaro sanya serikali yari kwanja etobekere pangu sinsa